Idemo vidjeti da li je pastrmka kanibal. Ovdje imam imitaciju pastrmke. Pa ajde da vidimo. Sad je bilo 2 trzaja, ali mislim da je bila previše mala da bi ga progutala, pošto je ovo malo veća ribica. Za manje pastrmke treba da naiđe veća roga. Evo je. Prelijepa kalifa. Ovo nam je dokaz da je pastrmka kanibal definitivno. Mada ovaj imitat je imitat potočne pastrmke, a ovo je kalifornijska. Ovo je sad bila ulovljena pastrmka na pastrmku. A ovo mi je jednom kapitalna spala. Upa! I ovo je dobar komad. Ovo je ptočara. Evo ovo je sad baš bila pastrmka na pastrmku. Znači, aj što je ona kalifornijska uzela, ali ova da je uzela, to je malo weird. I nisam je pustio, pošto se u Njemačkoj pastrmka ne smije puštati, koja ima propisanu veličinu. Idemo vidjeti da li se još šta krije ovdje u ovoj. Pošto ovdje voda se usjeca u ovaj zid, možda se kriju dole ispod, pa nekad im treba malo da opaze kedra. Ovdje sad dolazimo do jako dobrog mjesta. Evo je. Ispade. A, sad je još jedna pratlaga. Nije ga najbolje uzela. Ali majke, nevjerovatno, toliko je kiše bilo i da je rijeka i dalje ovako čista i da je nivo vode, pošto je zima bila jako blaga i bez snijega, koliko znači taj snijeg da se podzemne vode napune, da se napune rezervari i to. I gore ove brane, ove kako se zove vještačka, ova jezera, to će isto jednom morat snimiti, skroz je to nivo vode spustiti, još ne možeš vjerovati više po koliko treba kiše da padne da se napuni. No inače je voda tu gore, skroz bude, znači do tu gore. A sad baš se dosta spustio nivo vode i ovo isto sve, kao što se da vidjeti, bude poplavljeno. Kiša je slabo bilo ove godine, skroz slaba je, zima je bila isto jako slaba, snijega skoro pa nikako. Iako je zima loša, to toliko utječe na ostatak godine da je to nevjerovatno. Ako nema snijega da se otopi i tako dalje, da napuni rezervoare podzemnih voda. Evo je. Ali ova isto nije toliko velika. Kako je proždrljiva, to je nevjerovatno. Nije ovaj keder baš optimalan ovdje, pošto brzo tone. Ali idem još jedan pokušaj ovamo gore u plitkoj vodi. Bila ga jedna definitivno, ali bila je mala. Da je ovamo gore u ovom plićaku uzela. Ali ova je mala. Tamo desno sad dolazi jako dobro mjesto, pošto se voda usjeca tamo gdje su one grane. I ima dubine. I ovamo lijevo isto, ali morat ću iz daljine zabaciti, da ih ne preplašim, pošto po pravilu kad je ovako bistra voda trebalo bi
pastramki doći s repa, ali može i ovako kad se zabaci s velike daljine, onda se može. Ovdje ima i debine, ali ima i grana. Evo je spad. Komarac me handri i mamu mu jebem. Golem komad, ali isto spada. Namjestit keder, ova ga je svukla, sad zadnja ova velika što ga je zgrabla. Ta je voda ovdje nanijela, to je nevjerovatno. Koliko grana i koja se dubina stvorila, inače ovo ovdje sad sve gdje gazim bilo plitko 30 centi. Sad se možeš kupat, stvorila se brana. Eto ga, to bi bilo to. Kakav dubljak, ali ništa. Par puta se ovdje javila. I to mi je uvijek bilo toliko interesantno da baš u ovakvim dubljacima ništa neće. Ali baš ništa. Ili da ovako u ovakvim dubljacima nema goleme ribe. Uvijek sam nekako veliku ribu lovio tamo gdje najmanje očekujem, u nekoj plićoj vodi ili rijeci sa manjim kapacitetom vode nego ovako svima jako interesantnim i dobrim mjestima. Ali eto, ništa.